TV West netabarusya gavumenti n'abanyayuganda mwena okwikaha kuzaguza emyaka 61 kwiha Uganda etungo kwetegeka. Ntubasima ahabo bahagizi n'obushagiki bwanyu okureba programs zeitu n'amakuru gaitu. Hangara gavumenti, hangara abanyayuganda mwena. Egombora ya Katanda eriyo mu Rukaterera mu district ya Rubirizi niyo mu abahingi bingi bavanira kandi batshoboriro kuba ruhinga vanira bakajemesa okwenda ngo basharure mu cyango. Rubirizi ni mu district za Uganda izi kwinga vanira kandi amazima garugo no kugira ngo na vanira bwitaka ryitu ya Rubirizi twina masiko kandi twine ntwabeza kugira ngo vanira yitu in terms of quality ninungi munonga ahabo kuba tukagezeho twahurira ebyabahi abaguzebe batugambera kugira ngo tugirebere kurungi okwinga vanira kituganyira mu bintu bingi turi kusharura vandeji tuya mu school fees z'abana bitu tuyaho ebyo kurya tuyaho ebyetago byeka kandi oshanga nempinduka yitu nk'abakazi yabaho twabona ebijwaro twarebukaje kurujira abahingi wabana wenda vanere kwebijuma byingi one kujemesa kandi uri kugereberera kurungi obo rukorese bijumisa kwerezo barabyobu hanyuma y'ubwire buce wiki nk'ibiri bukura then bukwereza kamaraka so bucukwereza kamaraka ukemesa nko kutwatwarebereho then ukimara kwemesa kakura kaza a stage agataha wakuna nogiroti onye message oti katobwire bwenjura ko kiyaho kujya katahona kamizi gakayijaga kakaremera kakaguruko kataka kwasase so oyeba akakanta karinko rima oruru nero kumanya ngo yaba ready nayo neba ready ngoko kurebe bihimba hati keji norebe yabanze kwemesubwa eriyo negezaho okwenda okuhindura kara okurwo mukara ya green okuzo mukara ya yellow nabasa kubyara vanira abyatkanye yaje amarimi yakeshatu amarimi yakene atinka reba gachi vanira inchiba kirjura oburingwa bwekikamba obuyarire Shangire vanereji enyingi nibagibyaro mu ntoke ekibagizira ngo nikiyamba okugihe kibunda hada kimara kwata kurungi ato yijoteka uchi ushara iki kikaba cyawe iki ekingana ka mitazi 2 ukisimba mu itaka ukimara kukisimba mu itaka then you keep on of course urukurango wachireberera kugira ngo tichayitwa mwata. District Productions Officer ningashoro kure by'amasharura haba district ya Rubirizi najyangu ne cyamazima ebeye kashuma bitarabwira abashubuzi abarukunyaga abahingi abavanira tubona ibigena abakuba ebeyi cyangwa mu aje kwa muzindare tano ndane kubindara betanaho mukati sire y'ubwire akareba bw'eshatu favorite haza mbwene shubita kwe twine side ya government nacho kwe tushaba government no kureba government nayo nka ebyingwe bindi nka coffee nari omwani tufundemu a processing facility in Rubirizi and we are very hopeful na twina masiko kugira ngo twakufuna ka chance kugira ngo twafuna facility omuru Rubirizi that facility yo processing vanilla into ready for export may really encourage more of farmers nari abahingi bingi kana nshaka kuyamba ko kugira ngo abahingi bafuna assurance yo kugira ngo vanilla yetu twihinga yabafuna katare enyimaho kiro ya vanere kabanegure mtwara 25 pito bwa hati wahirwa ukabona wakwe 15 no sima mukama yabetandikire kurabya mureto ubu murubu nikimare myezi nkesatu urukwemesa kandi hanyuma yo kujemesa ikura aniza kwereka aho yakura ukwe kubanesa ya gas stage then nkiza kitwaraho imyezi mukaga gisarura imyezi mukaga none usarura kandi umyeze ejo hagarakaza mu bundu burabyo ugaruko yemesa mwe no mwaka
dusaruramo emirundi ebiri. Gashakwa Onesimus Ndyanabo. Ntubasima ahabo bahagizi n'obushagiki bwanyu okureba program zaitu n'amakuru gaitu. Hangara gavumenti, hangara abanyayuganda.